Katbaki hawkers lani kinong di jingde harut surak bat lentiyat kejat na parking lot muda kidang penlong ya kejayaki hakmat ka office jong ka Shillong Municipal Board hakashi tere gunailar arja arpusan la syamru baki nong di jingde harut surak bat lentiyat kejat kathan mot pranru kila kanglot yaki dukan jongki ban lej yasnokti syakate kejayaki ki hawkers. Haka jingwat jingtip na ki katu kat ningot ki nong di jingde ki badan sashi liang surok jong ka mot pran kata ki benta ban rong sya yaudu ki le thu baki ru ki sya khot ban ai jing kersan ya kate ka jingaki bat ong baki balaj ai jing kersan ki de ki hawkers ki ba hap haka jingkhmi ka Shillong Municipal Board. Kila penpau bahas siliang jong kate surak na mot pran ban mi sya gari khanapan kadai haka jingkhmi ka hima melim bat maki hi ki de ki nong song yo ki hawkers. Kila ongru ban pensisya ya kene kila don ya ki slip ki baki hap ban seu khajana syaka hima melim kum ki nong song yo. Ni ni kadang hap kajing pe ju siam. Kate kini ru ki bani yo man kasni. Khajana ka ba ki siam. Ta kumnu pe ngin pinya dai lambat ki bai. Barang ni kadang ki kadang siam dang ni ka yo pe ju siam. Kadang hap sa kala ni man ni kala dai ni dai ki nong song yo ni. Hindi kinagsang gila. Kita kikang nama bagi protes mo bakendang mo ka municipal kamu bakendang yaki jaka bro mo ne kumno tingi kumno nya kesana yaki namarni kani bar akhat kade ka jaka jumusia ini ide proof ni khajna ushim usia man kasni kani million sim ship ni shilo ushim usia man kasni ka khajna ar khotingka namar usia mula ang bakani ka hab ka jaka jumusia takada ki kumno kan ngin alang bat ni namangim de ki nong song de madam ni de ki nong song yo matani ka hap ha kayo takada kan ni hangin ya pli na marba ni kani ka chaka kali ka jong mo takada kan ni ya pli bikin hangin to pila banya tu hatu kata isiliang kamdai su ka jaka iya katay kan ngima ban batay han na mar kan ang kumno kan ka chaka sate ka hap jong kasno kate kahap kolong lala ka jong kadang ni kumar khli ta tanghang ni kalan tulen be jakan ni kalong be tatayo. Amar kate sate kahap jong kasnong ki ka aray kalong hakasnong ite sate ngingim tip municipal ngi kani ka changahang ni ti kadi jong tiang tama ini improve Long be kayo be. ni kalan ini improve ba ni tio khajna mo atau tingkasisna takadaw ken ngi hangni yapli na mabakadi kahap kayo Cing ko jang ka municipal day. Ni ngating nang ang hangacing sisala da day siya kata ka municipal paperkhat yung usok. Kaday ban pwede ikitsaka-tsaka ken hangakin. Mo kajaka kalong kumni naman kentang lo dia baro papli ting-tingin ang kakam kacang bukibyo. Mo la long kinakuli makanaro. Wat ni hamni rumila anang lastan ngini okam yo jam. Inapet siya yung usok ni isday kaptam para kasi. Namar ni hamni kalan ni datang kasi sudah. Ni isday para kasi ken. Lalong no sarkar tengok ongat ni kena pedi kicaka-caka. Ting-ting pedi kidon nong syong di madan ki lalong kena kuat polat. Kum nong dit wai. Caka ka bahe ha katu ka pinbit si sayu patak mo. Di kinong syong di madan long di banyak penrit kicaka ka sarkar tengok ongat ka cingong jungat di. Kadi ban pedi kicaka-caka. Ibala ibit syang hot ibala ibit di kadi ban ai caka nak syawai ngam ong iban kendang mo yuk himza nang tu. Hindi yakiba Pam ibet dalong danglong ijaka kani pa disini tatin mo balakati amar ni rungi emjahang ni mong pu sabi ni ingin lek isa ka sarta ti kani ban jaka ka cikso ka jaka ken ibalong hapden kani ban ai jaka shume ibalong harut bang da pinbit ni nga cikso janga ti kani ban am kini ban ai syong mo kani ban pin tapin jaka ya jaka ki bangimut benang jaka ki bang pinbit ya kayat ki yeng jupat pa Atau kita kumat jaka kum balong kendong ken. Dai balong sa kendong kum bangi ken balong kendong lapin ken. Ngin ang na lalong basyo kadokti dai ngin ang na kini ki basyong hapaden surak pinwit. Ito lang kadi ban jaka no showing up ang iban beya. Na Mario ali ati kidan kinang kendong titi mo diba. Punta mo imja nang tungamnut ban kadokti. Na mayala tiro lang pang imja nang ni ban kadokti kibingamnut. Nilang tumi kini ba siyang hapaden surak ti kinawit si Shanti kibri ruban yan. Dikit to di ban ay tsaka no siya waitin mo. Iba dang biyang ti mo nginong kuno mo. Nginong siyang di madan kila. Dan namong ya baro anday dan kibala siyang klem akwat sa baklat kung happy mo lang. Kibri kinya niya ikinyang to. Yung support kung nul kini kita. Dalong kung tamo takadang gimla ti pinas no tilang.
ni hang ni tingin habang may kani kacang kakahap jumusim shimini khajna takadaw tangatahi Hatu ko na kajing panya jong siyam mansim da kini khajna hatu kalong ka ba biang na kumna na kabanta ban panya ya kayo. oh ada biang palakin Mas ang ice di ahi, di ban aya kata. namar kata hang ni tanado min syuati kani ka nadu ndai tang nantanat do min syuati dang syom da hipos nam flashim khajna musim ta Kacang ni sa kami kalau hani kacang ngida min tan bikasi Aduh nang kay syudo stay tan bikasi de nim ji amik la ban Tumke ki kita ki jaj mar ka ba fi dana ka Kasi, nang deso, nang desyar, nang dedokha, tanti khasi, Ning nimju, wai dong te hanai. shedwan kita ki kharshana, emang bandihan ay nimju syara. Nama kanya kecaka di jongsian, karena mitang jadi khasi. Kalau usiem ube yengi temban se dai yengi don haka jakta do usiem do takara namya lai se sai Kamu kita stay ki jaka gim da desu aga jong siyam. ite tio nama ini ya siu khajara man si takara let lam sai ta yengi dang hap ha pupusam usiem itu de sama lada usiem ada kaya takko pada usiem ube te Iman se saya keren namar ni dan hak put isam dong sim bangi imde kinong song madam ni de kinong song yo apa hai tu pakai ayat dekat apa apa sampai kita ban ayat para kwet ke imde ba pinjet tam jet hari kapopun ngapet kapo dai batte la ibon kita nak kuai jelam jadi kita ni te pun bakin yo rom Ya to fitrai kum no la da municipal kuan ban. La kum bakala ya kan kum bakala ha kay dala. jadi kira kita tak yang te kapasi pun nakapita nakapita ka ding hat patang Kamu dan kambe kita. Bombante lah hapi panglangsam. Waktu naman niya balate pero ko. Ay to kiba shop stay ro tiya la maniro ya balate stay ya. Jadi ay kaya ka babiang na ilang kapaet. Habatin, pej bahaki kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabathau bha kam kta ikadur jingki marbam kajing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.